Pa jasno je da će se BRICS kao jedna kontrateža svemu ovome što je Zapad pravi pokazati kao jedna od najuticajnijih ekonomskih grupacija i da one neće, iako je bilo poziva od strane Amerike i prema Indiji, i prema Brazilu i Argentinu. Imamo najmanje još 10-ak zemalja koje čekaju da budu primljene. Tako da mislim da je Amerika se nalazi u jednoj, nije svesna, u stvari ne želi sebi da prizna da je u totalno jednoj silaznoj putanji i da bi bilo dobro i najbolje za ceo svet da se ona vrati u tu Ameriku iz Evrope. S druge strane, taj energetski kolaps koji se još nekako šminka će uskoro doći na naplatu samoj Evropi. S druge strane, taj liberalizam, taj pad, moralni pad zapadnog društva će u stvari doći zajedno i sa ekonomskim padom. I mi ćemo biti, čini mi se, generacija koja će uspeti to nekako da vidi i možda da dobijemo neko zadovoljenje nakon 30 godina koliko smo kao zemlja izuzetno trpeli od tog zapada sa svim nemogućim ucjenama, sankcijama, ratovanjima, bombardovanjima i da ćemo, ja verujem, jedna duhovni prevrat celog sveta biti na nekom skorašnjem vidiku.